Kabisa munene kiri rwang'irwa mumbire ana na mawathe kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni arombete akari gutigaga kwa mathaga antu ba mawathe batithithiritwe ithimi biria bikwendekana ni maabisa ba ugima. Karimi aritariria magita kwa magita antu baba ba mawathe ni batethagua na mathaga jaria tatigwitania na thina ciao cia kimwiri na untu bubu bukabaretera kinya thina nkuruki kiri ntukune ciao kabere. Gikeno no akithiete na mbere gukujirwa na nkinya kunyenyea kiri antu baria baturaga na mawathe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Thirikari ya kaunti nu muthenya we munthi yambiritie kiatho na nkinya mutaratara wa kubandikithia kubathimira na nkinya kubatungatira. No tena disability kabandika ka disability we disability gutuonokerwe mwonjio tukuma nyomba we gintu bure tukuona na devices ira bakurimira antu bakira kwareta na devices ni tukona igaterie sana ni tonto devices teno kwirwo na crutches teno kana walking sticks kana wheelchair ukerwo ti kuona wa gutereria my friend na nyomba tumba kuma kiatho ni giki muthenya we munthi kiambiritie ntereche kiega nguru kiri gicigo mbunge kia Maram gitongoretwe i muruti wira munene kiri rwang'irwa muciarire na miumbire tweci kerikari mwaru igi for cards kana kuma access kuleta mandagitari kuma department yetu ya health na tukawaka pamoja na NCPWD kana National Council of People with Disability tukasa tukamarutha gintu twitaga registration na assessment ya antu mama kwenda kadi na kadi nune itethagia mwana akiendaga basari muntu akiendaga kwetsuja gintu twitaga tax exemption tali kwina misaada ya thirikari rei kunengana antu mama wathe ni tuconsider antu maume na kadi niko kadi nune muhimu muno sikere akiaraniria na ndeki bandeto aliuga wana kuthimirwa kura antu baba kuthimirwa gukabatetheria arage kundi gia Hope Mobility gikugwatanirite na thirikari ya kaunti kenda gutigira gikuthimira antu baba wega na nkinya kubanenkera into bira bakwenda byo byongwa makathima tonto gite wheelchair you know muntu atenenkagirwa gite wheelchair wa ikaira gite gike atenenkagirwa gite akauga gike nikyo gite ukire ukanenkerwa muntu kathimagwa tonto igwe ni gintu twitaga cerebral palsy atekarira gite kia muntu ria ari accidentini. So leo tumekuja kufanya ile assessment tu kujua ni nini watu wanahitaji, ndio tukikuja next time tunaleta appropriate things zenye hao watu wanahitaji, ndo tusimpe mtu kitu ambaye itamletea madhara in future. Tigo guandikithania no nenkaneri bwa kandi njeru bwa antu baria batura na mawathe kuringana na mobisa mama bukethirwa bukibatetheria nontu bakagwataga motungata maria mabateri na baria antu baria bari na mawathe. Lakini sasa wakati wa mfumo mpya wa new digital card kukatokea mfumo wa kwamba kama nimekuregister hapa nitakupata katika system zote za NCPWD ama za National Council, kumaanisha kwamba uwezi enda pia River Road uweze kuduplicate yako. Kirikiria Karimi ariuga mo mawathe kagita karanenkerwa mukwajo kana gitikira gitakuthijania na mathina maria mwiri wake nyuma ni gagicokaga kumuthukia. Nitugete na cases inu mengi muno wheelchair ikagulwa igauka igeturulwa antu makerwa ukiani lakini tonto mulemavu no kwenda gitega ukia lakini maita mamengi ukethira gitekewa ukia anaiga kamukeka muthukia gusinda boria rekari kogu kwena onto yu akonenkalira mass mobility devices na itukiria ku discourage onto yu muno tonto twanenkalira ogu katukwendelea kuthukia antu metu kaba muntu akathimwa akerwa gitege kinikyo ubate kwigwena kyo. Kiripotra Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram. Betagwa Mateni Mogambi.